kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam, Jelen anak kaw. No, okay lang kada kayo, tatang. Agpatakder tayo iti balay, iti bakante alotiyo. Tay simentado, kuma. Kasi ti balay ti karuba. Ay, nawaw. Dakkel ti balay da Mari Mercy, tatang. Saan tayo akabailan ti agpatakder iti kasjay a balay? Unak, ano kasjay mo ti plano ngay patakder, anak kaw. Saan, tatang? Simple lang ang abalay, ti kabailak nga ipatakder para kada kayo. Okay lang. Tinapatag, ada paglinungan, lukas ta amatutudaw. Kanong araw na gumatang ka iti materials? Kasaritak pa iti gayim ko, tatang. Awan nga minti amok no, may papan iti kakasta abanag kat. Iso kasapulak mo ti tulong na. Sige. No, kasta ti plano, mabalinlat tama anak kaw. Agpatakder ka mo gayam iti balay mao jilay nakaw. Balay ni tatang, nana. Balay may kunam nana. Simple lang ang abalay. Ta iso lang ti kabailan ti budget. Okay lang ti simple. Tinapatag. Adda paglinungan no matutudaw. Kun adda pa'y pagturugan Uwan mo't kit di nana. Agkapita pa Sige lang, nana. Nagkapiak, sakbay ngay mayak. Nana, adangata ni Jumong di tabalay da. Day tate Jack sigurado. San sapay mo analpas ti balay ngar aramidon da ijay sintraw. Nasapa pa'y mo't kit di No bilang agawid, i-text yung tuman, nana. Ada ti materialis ti balay anay deliver iti ayanda Jilin. Bagi da nga taday jay lakay. Ay nawaw, common sense mo na ba kay? Kita nga iti ayan dati na kay-deliveran na. Agsaludsud ka pa lang may nukukwada. No kasta, agpatakder damat iti balay da? Diyan mo, mapan mo saludsudan Ay no, No bilang man tagpatakder da iti balay, anya kung maitakin ka. mapanak man iti ayan ni Nana Filipa. Sigurado nga dati ammo day dya bakit. Amok anasingad da ka ni Jilin. Umayak man, Nana Filipa. Anya ti gagara, Mersey. Adaman kayat ko asaludsudan ka da kayo, Nana. Ibagamlaang no anya day tanak ko. Ada tinakita ka nag-deliver iti materialis iti ayanda Jilin. Kukwa da ka di day jay, Nana. Agpatakder damatan iti balay da? Wine. Isuda ti si maruno ka da kayaw. Idi nalpas ti dakla balayaw. Ay ka isuda mutin ati agpatakder iti balay da. Kastagayam. Pay sa ludsud mo. Ay, awan matkit di, Nana. Kaya't ko lang ang maamuan. Dakkel pa'y samat ti patakder da. Ti ko na ni Jilane, simple kanulaang. Kat no nagado ti landok ken simento, Nana. Di tayo mo Urayan tayo lang ang amalpas ti ipatpatakder da. Ado ti lakad ko itatatang. Da kayo pala ang ti makaammo kadagiti trabahador. Sa dino ti papanamaya. Adalamapan ko gatangan ije sentro tatang. Ay kapag meriendaan yun dagiti trabaho. Amangan no, alas 11 ak nga agawid. Wen, siya kaun ti makamu kadakwada. Tang, agtimpla kayon tulat ta iti Diyos.
kun mangipapudot kayo to iti kapi tapno ada pagpilihan da. Way, ano pa'y matkit di ti kape? Kitaan nyo tatang, ang mga no maliwayan nyo. Awan tun ti pigsada amang ipatakder iti balayo. Awan matkit di ipapanak ita anak kaw. Bantayak ti oras, tapno saan amala daw ti meriendada. Video mo ti balay ti karuba amay patpatakder ba kay? Adda ka matgayam di ta, Diego lakay. Itay pa'y Di ka mat nga minagsasao. an-anum na ita video ngay. Adda lang pangusarak lakay. Pangusaram nga raon. Ay nawaw. Day takot ti jak kayat kan ka. Tunggal adda makitam, masapul nga agsaludsud ka. Uwan takayat ko mat amaamuan. Saan nga amin abanag? Saan nga amin nga aramidag kat masapul amaamwam? Ay nawaw. Masapa ak arumorita ba kay? Mangitulod kan tuman iti balon ko. Apay nga min ayan umangala ka. Tapno sana na masapul nga ituludan ka. Awan pa'y nga ron naluto amasida. Ay nawaw, agluto ka nga min Adda ka lang mat dito'y balay bakit? Ada papanak inton madamdama. Papanaman na ya. Ada dagiti napatag nga ilakad ko lakay. Anya day nga ilakad mo. Pagsayaatan, unan niya. Basta, maamuam to. Pasikri-sikri to kala akanayon. Agluto ka kit din, tawan oras ko amang itulod iti balon mo. Jak sigurado no anya oras amalpas tilakad ko. Ada i-report ko, kapitana. Anya day jay, Mercy? Ada karo mamingag patpatakder iti balay na kapitana. Sigurado ak ngawan building permit na day jay. Anya? Ada ti pamanagnag ko ngawan permit da kapitana. Masapul amay report da kita tattao iti masagnan. Asino akarubam? Da Jilin kapitana. At to'y ti ebidensya nga da ipatpatakder da balay na. Kat awan mat permit da. Ay nawaw. Buyaan nyo ti buo a video, kapitana. No di yu aksyonan, ag-report ak iti sabali nga opisina, kapitana. Nay, mayat ti isem mo Mersay. Sa dino tinagapuam aya, takas ka nakajakpat iti lotaw. Di talaang nana. Ada ina si kaso. Ano kasta? Agaprod ka manayin. Ay, saan, nana? Da kayo kit di mo. Yeah. Kung na laki din no agabrod ka manayin. Ay, awanan ti plano nga agsuble ije abroad, nana. Mayat matan ti biyag ko ditoy. Sa bagay, adamot ang tidakila balayaw. Kana dapay negosyo yaw. Adapay garden nila kay ko, nana. Huwag nga raw, bumakbak nang kayaw bumakbak nang. Kasta talaga, no nagagatda tao, nana. Ada ka no ti umay dito'y balay inton madamdama tatang. Asinaw. Dagiti masagnan tang. Ay nawaw. Apay ka naw. Anak ka di inaramid mo asaan na may parbay? Ada ka no tinangi-report ka datayo ije barangay hall. Na, iti anya agapaw ang may report tayo iti barangay hall. Gapo ta nagpatakder tayo kano iti balay kat awan ti permit tayo tatang. Ay una yan. Agraman na itabanag, i-report na pa'y. Karuba tayo kano mula ang amjak amo no asino tatang. San lang mo't ada tayo tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Ado tayo mat. No apay, ada tayo lang mo't ti in-report day ta a reporter da tatang. Talaga sumakit ti ulok amang pampanunot. Saan na ngay bagakin ka no asinaw tinangi-report? San pa itang? Ngam, maamuan tayong tulata no asino man day tang. Lima ba sakit ayang dadjali ni tay? Kat adda ka nun nangi-report ka nakuha na iti barangay hall bakit? Ha? Sino matakaruba tinapan nag-report ka da kapitana Dayta ka di jay may papan iti permit lakay? Nagpatakder da iti balay kat awan pa'y permit da? Wan bakit? Isungag pa isaw.
Kat no ado tayo ang nagpatakder iti balay dito lugar tayo. Kaadwan kada tayo kat awan permit na. Kinapudno na. Siyak tinag-report ka ni Kapitana Lakay. Anya? Iso tinapanak idi na minsan nga aldaw. Ay, nagloko kan, Mercy. Apay mo dakas jay ti naramid mo. Di mo la pinanunutan nga adu tayo ang mairaman iti kastang inaramid mo. Gusto ka di dyan nanggagaw, Kapitana? Na i-report da Jelaine? Wan, ada imbay akaaro ba yu iti barangay hall idi napalabas nga aldaw. Kat kinunana amasapol kano amay report da Jilin iti masagnan. Tagpatpatakder da iti balay kat awan permit na. Ay nawaw, kano adudan ang nagpatakder iti balay nga awan permit na, Kapitana? Ay, sino nga iti napan nag-report, Kapitana? Ni Mercy akaaro ba yu? Anya? Kano kalkalpas lang ti balay dagi jay? Agpapadadala ang nga awan permit na, Kapitana. Nakunana pa'y kanyak. Ano di mi aksyonan? Ag-report kano iti sabali nga opisina. Sa bali mo gayam ti kapanunutan day jay a tao. Nubidang man, anya kumangay ti apalan na, kadakkel mo ti balay da. Adayaw, adakkel ti inpatakder da abalay da, angam ti balay nga ipatpatakder da Jelaine, Kapitana. Ni Mercy kanumugaya makaaruba ti nangi-report kada kayaw Jelaine. Anya? Ulitin nyo man timbagayo, nanang. Ni Mercy akaaruba ti nangi-report kada kayaw ije barangay hall. Nakunana kanupay, ano saan nga aksyonan da Kapitana ti irikreklamo na kat agreklamo ka na iti sabali nga opisina. Na, una yun day ta babae? Idi nagpatakder da iti dakkel abalay, awan tinanggagda kada kami. Itatada kami mo tigpatakder, kastakit din ti aramidin na. No anya nga ta ati motibo na iti kastang aramidin na. Ay, dayta, ti saan tayo nga amaw, nakong. Ijay barangay hall magayam, tinaggapuan na, idi nakitak, nagmaya, ti isem na. Agsaga na dayta a babae. In-report na kami, Ireklamo mi mat. Nalipatan ng samot, asaan laeng ada kami, tinagpatakder iti balay, nga awan permit na. Adu kami, nana, kit karaman dandita. Hay, wen, amok asaan ang maiparbang ti naramid mi. Ang agbalin ko mamut apatas dayta ang nagreklamo, Si kamot gayam ti nagreklamo kun Kapitana. Apay, ada ka di parikot mo? Nagpuskul mo ti ropam anya. Karbungak tagreklamo. Inaramid ko lang ti amok ahusto. Ay nawaw, saan lang nga da kami tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Amok nga adu tayo. Tayo? Ay nawaw, di nakiramraman di taa. No talaga ka, alaman nga rod. Irwar mo man ti ebidensya nga adda ti permit ti dakkel abalayo. No awan ti maipakitam, agreportak mo't ken Kapitana. Ta isuda ti agreport kadagiti masaknan. Nalpasan ti balay mi anya. Wan, nalpasan ti balayo. Ngam siguraduam nga adda ti permit yo. Tano awan ti maipakitam. Siyak mo ti mangi-report kada kayo. Ado ti mairaman iti kastang ay naramid mo. Ado kayo matgaya man nagpatakder iti balay nga awan permit na, Mercy. Kapitana, may ni Jeline dito'y barangay hall itay. Nagreklamo ba't? Ado tinairaman. Anya? Angam, nalpasan ti balay mi, Kapitana. Nalpasan na, ngam agpada kayo nga awan permit na. Ay una yan, aksyonan mi ti reklamo may papan itiday ta a permit. Nga magbalin kami apatas ditoy. Agimbestiga kami, tapno may report adagos iti masagnan. Ha? Kasano nga day ta, Kapitana? No awan permit mi, ipademolish da ti balay mi? No anya ti desisyon da. Iso ti maaramid.
Kasano ba yun daytoy lakay? Agimbestiga ka nun ni Kapitana. Tapno maamuan na ti pudno, sakbay nga ag-report ka dagiti masagnan. Basol mo Naitaapal mo ngamin ti ipang pangrunam. Kasla di kag pampanunod. Ti kunam siguro kat excused ka. Di ta nagkamali ka. Sapay awan permit a may pakitak ka ni Kapitana. O di karaman tayo itilistaan na iti maimbestigaran. Kasano no pagmultaan da tayo? Uno saan? Mga na ipademolish dato'y balay. Amumot nga adu tayo nga awan permit na. Napankakit din nag-report. Kulit-kulitem pa ni Kapitana. No sana maaksyonan ti reklamok, agreklamo ak iti sabali nga opisina. Kunam kanupay. Kamalik day jay lakay. Diyak matim pagaro pa mairaman ta. Saan lang nga data? Agraman pa iti daduma akaruba, mairaman da. Awanan. Guraan dakto sigurado. Awanan na. Nalpasan. Ketnuan niya man ti desisyon da Kapitana. Sangwan tayo. Di kan tumatag pampanunot. Kunam analain ka. Ngamne, kita ti bunga ti naramid mo. Agparikot tayo aminen. Dahil amin apal mo ti ipang pangrunam. Anya nga ita. Ay nawaw! Saan adakas ti mangsita iti padam a tao no nasaya at ti motibom. Ngam no apal ti makagapo, agpanunot ka iti maminribo. Tama nga no agbalatak tumatlaang ken ka ti kasta nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agsarita taman itinalapat si Kalaus. Ha? Apay, ada ka di ti parikot na nagloria? Amok siya tipat patamaam iti inpos mo a rails. Ay nawaw, awan tipat patamaak ijay na nagloria. Di kaglibak, gaput daw ti followers mo, kasta ti mapamubutag ipupost. Kas na ko nakitayin nana, saan para kada kayo dayjay a post? I-delete mo dayjay, now. Ala, maminado ka di nga ibagak, asana para kada kayo dayjay a post nana. Ada ka di tinagan nyo? Awad, nga mamuklatan asyak, ti paspasagira. Pangaan siyo nana jak kayat ti apa. Awan mo ti madi nga inbagak iti dayjay a video. Sa maysa, di kay mo tinagana na. Tapno panunutin nyo kuma para kada kayo dayjay a post. Anya reels aya ti ibagbaga dayjay a Gloria anak kaw. Tay video man, may papan kadagiti tattao a mahilig a mangirururumon iti pada da a tao, nanang. Ipilit na, aparaken ko ana dayjay a post. Uray saan kumot nga intensyon ti agpasagid. Ay nawaw, kunaklakit din do anya day tapos. Day talaang gayam. Amangan kunak no agpost kit di dayjay iti madi, nanang. Bayama, tay post na no anya ti kayat na. Facebook na mapiman. Kasanungay no below the belt ti ibaga na ijay, nanang. Kasanulangan no aramidin na kanyak tikas iti inaramid na panangibabain kun layka akaaruba idi. Sa kanto agsao no makitam nga adda below the belt nga ibaga na. Gamno di na kamatin naganan, bay amlatan anak ko. Ay nawaw,
Asino mat nga tatoy inpost ni Nana Gloria? Adda pa'y clue na. No sa anak nagbidot, ni Luz ti paspasagida na iti da ito'y post na. Aguray man ta kumentak mamat. Mga nun, uday sa bakit. Sige lang, lakay. Umay kan atag giddan tamangan. Umunakan, sumarunuak tulat ta. Ay nawaw, di ka mabisin? Adalangar aramidag. Mga anak to, inton madamdama. Iba't siya naklaangan iti si Daag. Ta cellphone mo man gaminan ti dumdumugam dita. Fresh nga rod ti topic mi kanina na Gloria lakay. Sayang mat, no saan atuloy-tuloy ti panagsarita mi iti comment section ti post na. Na, alas 11 ni tirabi eh. Ngam nakaring ka pa lang mo't dita bakit. Ada pagsarsaritaan mi kanina na Gloria lakay. Dahil ta, ti pagpuypuyatam. Nilakay mat. Importante nga rod ti pagsarsaritaan mi. Itay pa'y nagchat-chat ka kinkwana. Mabalin mo't nga ituloy yung agsarita yung bigat. Kapudpudutan na nga rod lakay. Jak amo ka na kayo. No asino nga minmanan ti pagsarsaritaan nyo ah. Kalugaran tayo ka di manan dayta. Maturog ka kit din. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti babae. Siguradom lang nga saan ang pakaisagmakan dayta nga aramidam. Wen ka di lakay. Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan dito eh. Ala, idde pong ngarudan ta silaw. Kunaktumot ka na kayo, nanang. Agpusa talaga da dyan, Nana Gloria. Anya ti impose na. May papangkanya ka. Bay abo, no awan tinagan mo. Bay tag-post aging kay kayat na. Uwan ang nakababain mo't, nanang. Tinapatag kat awan nagan mo, anak ko. Baybay ak nga road, nanang. Wan, anya kumatigan abam no makiapa ka kadakwada. Ipamaisamkit di ti atensyon mo iti pamilyam. Uwan, nanang. Maala, ayaba mo dagiti ubing tamangan tayon. Sumaruno kayo iti kusina, tamangidasara ko niti kanantayaw. Anya dya ibagbagam na Gloria? Adda sa bali ababa iti asawa ni Luz? Wine. Anya? Tinanggag ko nga istorya kahit sadot kanu nga may day alaws. Iso siguraw, namnaminsan laeng makita tayo nila kay na nga agawid di tabalayda. Ti ko nam kanyak kat. Pinasagidan na kanilos iti may sa Facebook post na nana. Wine, nga milipak na pailaeng may. Saan kano asya tidakdakamaten na iti day post na. Nagsasaw, kunamla no asino mat akadadalusan. Tagayam, adamatan kalukwan nila kay na. Ay, pudno launay tain bagam. Ha, makarman tumula ang day babae. Ay, wan gayam. Nakita nga do tinag-comment iti post mo, may papankin kwa na, nana. Ayun na, ay no siyak laang. Adaw, tigagayim kaw dito'y lugar tayaw. Kamali ti kinalaban na, nana. Ha, kunak nga raw, pagbabawyan na day nga inaramid na kanyak. Ha, saan nakasumardang amang iposken kwa na? Diyoray pa'y pakaypabainan na, ha? Agasam man dayta. Nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kanina na Gloria. Ngam aging gaita ang nagawid kan. Isulat ta ti kachat mo. Ado nga minti tapik mila kay. Naimbag man, ta saan kayo ang may busan? Ay nawaw, da kami pa iti kunam lakay. Saan kami ang maibusan? Adan to pa'y GC mi. Aganad kayo iti dayta GC. Para kada kami laang dayjay lakay. Ang dadanag ko dita. Di ka kadi madanagan lakay. May mayat kit di ati kastoy. No adda mga pa kanyak, at least adda mat na Gloria kanda giti gagayem mi apagpatulungak. Amumutan ti ugali ni Nana Gloria. Nagado tinroroman na dya bakit? No apay lang nga iso tinapilim apakigayiman mag. Nasaya at tupay ni Nana Gloria kanyak lakay. Ala, adakan ka dayta.
Anya ba nan aya ti in-post day ja Gloria? Nagaduman ng tinpost na nanang. Kitain niya ati comment section. Ay nawaw. Anya ngay day ta. Adung agpayso ti nag-comment. Dagiti alipores na ananang. Nay, adapay comment ni Ude sa akaruba. Dayta nga rod kat nanang. Di damutin maumuma amang irururuman kanyak. Pagtitinulungan dakpay. I-screenshot mo da gita a post kan comment da. Tapno adda ebidensyam anak ko. Kita umananang. Nairaman pa yun nila kay ko, kunti anak mi. Below the belt mo ti daduma comment da. I-screenshot mo amin da gita. Tagdemanda kakit day ja barangay hall. Iraman mo da gita sa usawera. Di daan mo ti husto ang makagapaw. Ngamnay, magsi-comment damay. Kitaam no asino ti lumabas na Gloria. Nasino kumapay, ti kaaruba na laeng nga agpasagid iti Facebook. Agin tuturayd ngam takrot mo gayam. Naku nampay na. Ururayek nga rod, nag-comment mo't iti Facebook post mo, tanaka public. Ngam, awan mo't pulos, uray may sa comment la kuma. Ay nawaw, anya pa'y laang ngamin ti expectaran tayaw iti dayta a klase tao. Agin tuturod laang dagita hanggang ti kinapudno na takrot damot laang. Nene, nagpartak amag nanana. Bugkawang manki day. Amo kabang mangag mo ti bagbagami ditoy. Di ka agin tutulang dita, Luz. Saan mo dati malyaw? Hulitong manay. Di kay nga minagin tuturad nga ag-post iti Facebook. No takrot kayo mat gayam. Anya, kumusta gay anak ko? Anya ti inbagam ken ni Kapitan. Mabalin ka nung nga ebidensya ti screenshot ko. Tamairaman tinagan ti anak kan ti asawak nanang. Ay kat mayat ano kasta anak ko? Sampelang banda kita tattao? Uwin nanang. Below the belt mo nga minan ti ipopost kan ikum comment da. May sama na kita kalugaran na sa usawera. Di da amaw ti husto nga istorya ngam nagadumatan ti ikum comment da. Dayta nga rod kat nanang. Iso nga iraman ko ida nga ireklamo. Awan mo ti paspasagidak iti dayjay a post ko idi. Ngam no apay nga isukit din tinangguraan ni Nana Gloria kanyak. Diyak maawatan no apay nanang. Nasilyan siguro iti post mo. Iso akas na ti reaksyon na. Ipagarup na matan nga iso ti paspasagidam. In-unfriend kunto pa yan nanang. Tapno awan ti maipagana. Gam, tagay sanmat nga agtal na. Iraman na pa yun ti pamilyam. Deserve na ti may pabarangay. Sipod pa'y iday. Ugali at talaga dayjay abakat ti mangiruruman iti pada na tao. Mapan ka kano iti barangay hall inton Martes. Ay nawaw, apay iti barangay hall Alfredo lakay. Asino tinangibagaken ka? Ni Kapitan hindi manda na kanilos. Na, apay ka no? Ti kunan ni Kapitan kat below the belt kano ti panangiruruman nyo kanilos. At the screenshot ng pakita ni Kapitan kanyak. Nabasak na iti comment mo iti post ni Nana Gloria may papan kanilos. Anya, apay nga iramraman na. Kat ni Nana Gloria matlaang tinagpost iti kasjay. Talaga mairaman ka Tanakisaw-saw ka mo. Di mo amo na niya ti pudo ang nagapaanda. Ay saan ang mabalinday talakay? Iti anya makagapungan nga iramraman da. Apay akas jay Nana Gloria. Ado tayo ka na nga indimanda dayjay alaws. Apay anayraman kami nana. Awan mabasol may. Da kayo matiti dayjay alos ti adda issue na. Ay nawaw. Apay, dalipatam sa dagiti comment mo maipapan ko ni Laws. Una, ngamda kayo matinangirugi nana. Ay, sana siyak ti kasarita maipapan iti dayta abanag. Tasaan mo't asyak ti nagreklamo. Ni Laws ti mapan mo ring-ringain. Naa. Ay, pang-asim los.
Di na kumainayon nga idemanda. Apay kumaasaan, Odessa? Awanan, naidelete ko matanda iti dakas ngayon comment ko iti post ni Nana Gloria. Sa maysa, ni Nana Gloria mo tinag-post. Da kayo ti adda issue na, sana ya? Wen, ngamrumbang laang ama iraman ka ama idimanda. Ngamin, may sakamot asaw sa wera. Anya? Nakisawsaw ka iti issue maker ni Nana Gloria. Nagadu ti nagsasakit abalikas mo. Kat di mo mutam ti husto nga istorya. I-delete ko matan. Agpakpakaasi akmanan kan kalos. Pasensya kan, Odessa. Ngam, idimanda ka, tasawsawera ka. The damage has been done, Odessa. Agraman anak kan asawak, inraman nyo pa'y. Ay nawaw! Pinagkapim ko mapay mo ni Odessa, anak ko. Iti anya aga po, apagkapyok pa'y laang day tasawsawera, nanang. Anya ti imbay na imbagakan kaya. May nagpakpakaan si nanang. Numabalin ka no, jak idimanda. Ta indilit na mutun dagiti comment na. Ay nawaw, please if magday tatao. Day tangarod kat nanang. Nalaing amakisawsaw. Ita, ta na idimanda. Siyak mo ti umay na kulit-kulitan. Ay husto laang tinaramid mo anak ko. May mayat no agsarita kayo ija barangay hall. Tapno agbutang matlaang dagiti sawera dita. Pudno launay nanang. Adu katikas ta. Nalaing da makisawsaw iti isyo. Kat di damot amo no anya ti pudno anapasama. Ay awanan lakay. Anya timbagan niluskan ka. Talaga nga ituloy na ti agdemanda lakay. No kasta ti desisyon na. Anya nga ro ti maramidan tayo. Nairaman akmatlaang. Ay nawaw, di ka agsaw iti kasta. Nairaman ka ata sawera ka. No sak tinang ibaga iti kasjay, talaga masaktanak. Inraman niyo ti asawa kan anak ni Los. Ni Nana Gloria nga ron tinangirugi. Iso kumaati reklamo ni Los. Wen, ni Nana Gloria tinangirugi. Ngaman niya tinaramid yaw. Kinarkaro yo paikit di. Inda daw nyo launay ni Los. Naibaglaang ang tanangabak tayo, anak ko. Wen nga rod nanang. Agnakamot siguro dagita asaw sa wera. Sigurado nga agbutangan dagi jay. Sardingan dakmot siguro nanang. Sigurado na ita, anak ko. Makitak itiruprupa dati pa nagbabawi na itay at datayaw ija barangay hall. Nabigla siguro dagi jay itinapasamak. Di da impagarop ang mahiraman da. Di da ngamin agpampanunot kat nanang. Basta agkom-comment dalat tamot iti kumkumpurmi. Ha? Deserve da talaga ti maipabarangay hall. Nadnanakit di iti record di ta barangay hall lakay. Awan sa balya papasulem, no di tibagim mo't lang. Marurudak iti day dyan Nana Gloria. I-unfriend ko man laangan. Mangiramraman mo't day dyan abakit. Ay nawaw, di mo ipabasol kan Nana Gloria ti amin, bakit? Tauri si ka, adamot nagkamalyam. Adamot lang dagas ng sawang mo. Awanan lakay. Indilit ko aminan. Laladawan, nasaktan yon jay tao. Intun sumaruno. Di ka ngamin agpakalaing. No adda apat ti ka aruba, di ka agbalin na one-sided. Kang runan ti amin, di ka agbalin asaw sawira. Ay nawaw! Di ka agbalin a one-sided kan sawsawera, iti parikot ti sabali a tao. No di mo amo ti usto nga istorya, nasaysayaat no aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan.
Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amangan ko naknaw at dati amom ang mabalin a pangisaldaan iti daga, Mari Vilma. Iseldam ti dagayaw, Maray. Win Maray, kasapulak nga minti kwarta, tay nalakalaang kumati interes na, Maray. Ay, agaway ti anak kong agtrab-trabaho ije abroad inton umay alawas, Maray. Siguradaw nga da kwarta na day jay. Ay, kasarita man nga rod, Maray. Kasapulak nga minti kwarta para iti operasyon ti saka nila kay ikaw. No makarecover kami, isublimin tumot laeng adagos ti kwarta, Maray. Sige, Maray. Kasaritak ti anak ko. Siyak ti makaamaw nga palawagken ko na. Ay, sapay lako mataw manugot ti anak mo, Maray. Ay, sigurado day ta, Maray. OFW ti anak ko. Ado, ti kwarta na day jay. Ay, agyaman naklaunay, Maray. Dakla tulong day takada kami no bilang laeng. Ay, mabalin ka day ngagsarita ta, anak ko. Anya ti bagayo, nanang? Ay, kastoy nga may, anak ko. Agkasapulan ti kumarik iti kwarta para iti operasyon nila kay na. Tulungan ko maanak ko. Nakakaasa talaga ti kasasaad da ita. Anya klase ti tulong ti kasapulan da, nanang? Isaldada ka no ti dagadakang ka. Ay, mano ti pangisaldaan da, nang? 150,000 ka now. Ibagayo iti kumariyo. Ta umay dito'y balay. Ta pagsaritaan mi ti maipapan iti dayta abanag, nanang. Awan ti oras na nga umay dito'y balay, anak ko. Nang, sigurado kayo kadi ang mapagtalkan dayta a tao? Ay, nawaw. Siyempre, anak ko. 101% sure ang mapagtalkan ti kumaray. O sige, nang. Itud ko ti kwarta sakbay nga agflytak. Da kayon ti makaammo ang makisarita no asino man dayta. Ngem siguraduan nyo laeng, anang, nga adda ti kasuratan nyo. Ay, uwan. Amok day ta, anak ko. Anya dinadamag ko, Ana, at dadaga ngayon saldadakin ka. At datang, daga ti kumari ni nanang. Ay nawaw. Apay nga awan na dakdakamat ni nanang mo kanyak. Eh, diya ka mo, tatang. Amangan no nalipatan na laeng nga inbagamot kada kayo. Amangan ko nak no kayat namanen nga isekrito. Apay ko mga ibagak pa'y laang ti may papan iti day ta asalda. Kawam mo laang mat ti may tulong mau si kadulpaw. Amum nga raw. Amamukan. Anya kumat amaw no may papan iti kastabanag. Di yun pagsaritaan dayta, banag, nanang, tatang. Amangan no suntupay ti pagapaan nyo. Ni nanang muntumat nga men. Naghilig nga gilimlimay. Nakitak ti kwarta nga inyawat mo kaninanang mau anak. Wentang, ta iso ti mangtid iti kumare na. Isudan ati agsarita. Sika kumaat a kwarta may. Ado pa'y ti aramidek, tatang. Amumot kit din ni nanang ati aramiden na. Ijay barangay hall ka no ti pagsasaritaan da. Tapno adan ni kapitan a witness. Nasayaan man nga ron no kasta. Amumatan ti ugali ni nanang mau. Wen, tatang. Ay, bantayan yun tun ano isublida ti kwartak. Ipakaamuyo adagos kanyak, ta amangan no isekreto ni nanang kanyak. Wen, di ka madanagan, anak. No may papaniti kwarta, anisak nga amam.
Saan ko nga ugali ti mangigastos iti saan ko akwarta. Agyaman aklaunay iti tulong mo, Mari Vilma. Ay, awan anyaman na, Mari Rosal. Basta isubli madagos ti kwarta, ah. Laglagi pam, ada pinirma Maray. Ay nawaw, hawan ka di Maray. Isublik tumot laang no makarecover kami. 160,000 taw ti isublay, Maray. Wen Maray, amo ti agtungpal iti nagtulagan ta. Kasta ka, ti kayat ko ken ka, Maray. Nalaka ka kasarsarita. Siyempre, Maray, dakkel ti naitulong mo kanyak. Kadyak dadailan ti panagtalag mo. Agpakadak nga rudan, Maray. Agad anad ka, Maray. Mapanak mo't iti ospital inton madamdama, tapno maoperaanan ti saka nila kay ko. Kaano nga isublida ti kwarta ngay, nanang? Ay, kwa. Day ti jak na sa lunsod, anak ko. Flight kon inton bigat. Jak amo no kaano nga agbakasyonak manen. Ang nubilang man ta isublida ti kwarta. Pangaasiyo diyo igasgastos nanang. Ngamin ada nakaiplanwan na iti dayjay a kwarta. Ay, nawaw. Huwag mo nga mina. Asino tinangibag apakibiyagak ti kwarta maya? Ala, awan mo't kit di ananang. Ibagbagak laeng in advance tapno amuyo. Ay, unay ka na, ana. Amok na kita. Saanin ang masapol nga ulit-ulitem kanyak. Ay, nawaw. Ninanang mo't. Aywan gayam, ayan nga ti kasuratan nyo. Adoy, basaem. Naimbag man, tay manugot nga ije barangay hall kayo nga agpirma. Ay, ka siyempre, wais mo da tao Mayat no adda ni kapitan nga agpirma, tapno adda witness, no bilang man ta adda parikot. Nagkapon na ito akwarta nanan. Insaldak ti daga tayo iti anak ti kumarek. Naimbag man tanang tedda. Abroad nga min ti anak dayjay a kumarek. Ado ti kwarta na. Ay, ni ana ngay akaayan-ayat mo iday. Nabayagan nga trabaho iday abroad. Iso nga ado ti kwarta na dayjay. Iso mo laeng ti kunan ni Kumari Vilma. No kasta nga rod. Masapolo may sublin tumatla adagos ti kwartada tapno saan na nakababain. Ay, wait. No maimbagan ni tatang yo, rugyan tayo ti agurnong. Tapno mabayadan tayo ti dagaan na isalda. Di kayo matanagan nanang. Tulungan kayo. Natal na launay ti balay itata nag-flight manen ti anak ta bakit. Ay, nawaw. Kasla di ka na iruamit lakay. May kawak nga ron no kasta ajak makita ti anak ta. Agawid tumalaang. Kamat. Un ang mabayag tumanay. Nagadulaki di a drama mon si Kadulpo. Inabak nakpay a babae. Ay nawaw, babae lang ayat adarik nana. Kalpasan ti makatawan, nakumpleto tayo matlangan ti 160,000 nanan. Agbayad kayon, tapno maala tayo man ang titulo ti daga tayo. Sigurado ka kaday nga okay laeng amay bayad ti kwarta, Melvor anak ko. Una nang, tapno sana nakababain. Makatawan mo't pima ng dayta. Oh, sige. Ta i-text ko nga raw ti kubarek. Awagan yun, tapno nalaklaka. Wen, inton madamdama. Ta ilipas ko laeng ter aramida. Ijay ton barangay hall ng isubliyo, tapno adamanan ni Kapitan a witness. Wag, Maray. I-text mo laan. Nuan niya nga oras nga kita ta. Bye. Asinaw, ti kinasarita mi ti cellphone mo, Vilma bakay. Ti kumarek lakay. Anya ti nyawag na. Ay, jay kwa. Ti may papan iti order ko kenkwa na. Ada nga min order ko abag kenkwa na kahit. Isaw, ti mapan mo alaan.
Wan, rumwarak manan inton bigat, tamapan ko alaan. Sige Inbaga kun ken ka in advance, Awam met siguro ti makagapo nga agsaludsod ka manan no sa dino ti papanak inton bigat. Aday ta, nakabayad ako na, Maray. Ay, wen maray, adama ni kapitan na witness. Kompleto mutlaang takwarta, Maray. Binilang yumay, iti sangwanan ni Kapitan. Wen ka di ka madanagahan. Amok matkit day, maray. Sige, agawid tangarudon, Maray. Ay, agkapita pa'y amaray. Ijay, Ijay sentro, maray. Ilibri ka. sigurado ka, Maray. Wan, maray. Siyak titaya, agraman playtime. Siya ka o tagbayad. Apay nga talangan nagawid kayo nanang. Ay, in libre nak ngamin ti kumare, Melvor anak ko. Adto'y ti litsyon aginatang na. Ha? Ay nawaw. Apay nga nagpailibre kayo pala. Nakababain mo't iti kumari At dapay in-take out yo. Miso mo ti gimatang, saan kumut apinilit anak ko. Ngala, agpulas kay nga rodan tamangan tayon. Na initatang mo nga'y, awam mo iti salas. Imunan iti silidyo. Umuna ka nun na maturog. Ay nawaw, di nan amaraman ang tilitsyon nga inyawid ka no kastalang. Ay nawaw, ninanang mo't. At dapay mo't bigat. Sa linaw, tinapnapan ang bakag. Di ka mo't mabuta nga marabrab yan. Mangan kakit din. Awanan ti ado asaw. Ay nawaw, kanya to'y nakasupaw. Ay, makan na. Anya kumapay ngay. Mangan kamatan ta maturog tan. Nangalaam mo't nga itinggatang mo iti makan bakit. Secret. Anya, Mangan kakit din. Sana day tanagadupay lang nga salsaludsudam dita. Ngun anyat amok ngay. Ang mga nunang taod gayam iti takaw ti ipakpakan mo kanyak. Ay nawaw. Awan ti pagdanagaam. Saan atakaw tinagtaudan day taamakan dulpaw. Anya ti kayat mo a merienda lakay. Makadlawa kun bakit. Apay. Inaldaw mo't ngagmermerienda ka. At dapay ginatang mo iti kalman. Saan anay bus na jay? Ang mga na bangles day jayan. Ibagam kit day, no anya ti kayat mo, tay libre ka. Nangalaam iti kwartam. Kwartak mat Da kayo laang ay, da kwarta na. Awan pa'y mat impaw iti anak ta nga allowance ta. Ay, agure ka. Ang mga nun sublidan ti salda tinagakin ka. Ay nawaw, awan pay. No adaman gasgas tusak ita, kwartak mat Imposible mat Pangalaan ko man ni Bilma iti kwarta na ngay. Masigurado nga da sikrito na siya babae. Tatoy. Ay nawaw. Anya nga ito'y naikarga iti kartaon. Tinasaya at lukatak no makasigurado ak. Amok kan mariknak nga da ilimlimod ti asawak. Ay nawaw. Nagado a kwarta. Ay, kunak tumad. Insublidan ti bayad ti dagaan ay salda. Apay anak ka bayag kasi kadulpaw. Itay pay nga. Anyat kayat asawan da iti bakit. Agpuno ka man. Da ito'y kada ti bayad ti na salda adaga. Lakay. Iso ka di na itaw ti kwarta ni Ana nga anak ta. Ay, uwan lakay. Pangaasim ata di mo ibagbaga ka ni Ana. Sekreto talaang kumalakay. No kayat mau, paggudwaan ta ti kwarta. Ay nawaw.
Iraman nakpay iti kalukwam. Ay kasaritak ti anak ta. Naskain amaamuan na ti may papan iti kalukwam. Ay, madi alakay, pangaasim. Impagarop mo siguraw, adi mi maamuan. Iswa nagturid ka amang igastaos. Inawagam ka din ni Melbar, anak kao. Tatang, confirm. Kwartak tinakita yu iti cabinet ni Nanang. Kasano ngayon na ita? Naksayan mo tayo. Ay, nagloko ni Nanang. Idi pa'y gayam na palabas sa bulan na naisubli na ita kwarta. Ngum inlimod na laang. Agagatal tinakulap na amang igastaos iti saan namot a kwarta. Da kayo pa'y laang timangidulin iti dayta kwarta, tatang. Kasaritak to ni Nanang no agawidak. Ay, naglukon ni Nanang. Sige anak kao, siyak ti mangidulin iti kwartam. Alaem ko kanyak no agawid ka. Apay ngagkalkalingutan ka di tabilma, unak man no naturid ka. Ay, sa dino ti ayan ni Ana lakay. Asidag ka din. Madanagan akmat nga minain. Agsagana ka, ta sidugan ti anak ta. Noong tanak ngay, kasanaw no saanan amang tad iti allowance kaw lakay. Apay nga may nagturid ka mangigastos iti kwarta ti anak ta. Nasuli sugaklaang lakay. Imbaglaangan ata nakadlawak. No saan, amangan no naibuhusan na di a kwarta. Ay, jak mating gagara lakay. Pangaasim ata tulungan nak. Jak kaya ti maungtan. Parikot mumutan na ita. Agar aramid kan tumay. Ay, pangaasim alakay. Tulungan nak ko mga agpalawag iti anak ta. Please! Nangip-ipan nanyo iti kwarta adad duma, Nanang. Kurang iti 20,000 ti kwarta. Kuha nga men, anak ko. Insugalyo ka de? No, ibagak ti pudnuken ka. Di ka agungaet. Ay, Nanang, pangaasiyo. Saan kayo nga agsaysayang iti kwarta? Narigat mo't lang ti trabaho ko ti jay abroad. Pasensya kan, anak ko. Naimbaglangan. Tanalay nga gimbistigan ni tatang tano saan amangan no naibusan tinasurok a 100,000. Sorry, anak ko. Katiyan tangay 20,000 ti mapukpukaw. Makatawan nga awan ti maawat yung nga allowance. Nay, kasanungay dagiti masapsapul ko. Kasanungay ang makapagpakulayak iti buok ko no di ka mangtad. Ay, kasta talaga, Nanang. Ginastos yung matngaminan ti allowance yung kuma. Di makitan ton ti puraw a buok ko no kwa. Sa anak betlangan ang makapagpamanicure kan makapagpedicure iti makatawan. Basta siya, seryoso ak itimbagak, Nanang. Awanan ti agbaliw. Ay nawaw, kasaludahitan. Talaga nga awanan timpaw it ni Ana nga allowance ko lakay. Ay, ano sama? Di lang mabalay na pautangan nak. Adamot pangusarak iti allowance kao. Masyan ka kadikanyak alakay. Diyak kaya ti aglang nga apangit. Agpa-facial, agpa-pedicure kan, agpakulayak kumay ti buok kaw. Adda na patay pangusarak iti kwarta. Ano samon abakit? Ano samon taglang nga apangit iti lasod ti makatawan? Apay nga may na nagturid ka amang igastaos iti saan mo mat a kwarta. Ay, nawaw! Di ka agsaysayang iti kwarta. Ikam iti importansya tinagbanugan ti kapamilyam. Ta ita apanawan, narigat ti agsapul iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.